adamdır. Ey Tekebay, sen nikit olsun. Biz nikit olmayız, sen nikit olsun. Jogal kalavaysın mı Kırgızistan'da? Çıkıp git başka memleketke. Sen de buz okul kerek emes. Sağ okşağındın gereği yok bizde. Sadır Japarov diye asılasınlar. Sadır Japarov öz için jatkan yok. Atasın jogotsa jattı beçera, yenesin jogotup jattı, balasın jogotsa jattı. Bir daha pendenin başına uşunda iş düşpösün ey. O halkım, жетели Sadır'dın kadırına, küçüne küç koşulsun kuvatına. Oğur mezgilde oğur yoldu tandap aldı. Jaratkanım sabır versin Sadırıma dedi. Koldop koştop alalı. Ата журтun кыйын күнгө кабылганда ар бир уулуң айлансın чагылгангыдай, чагылгандай чартылдап, буттоо суулардан карабай, Садырды өткөзүп жиберсек, Кудай буйрса, Кыргызстан Дубай болот. Баары жакшы болот. Для кого-то Нью-Йорк, для кого-то Ницца, а для меня Бишкек по-любому столица дейт го, столицабыз менен сыймыктанабыз. Азыр кыргыздар Москваны көргөнгө зар болуп турса, анан орустар Бишкекти көргөнгө зар болуп калат да.